apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Uminom tapay iti ara, kaging ga iti mabartag ta pare George. Damat ganas nga may ta dito'y bar, ah. Ay nawaw, di nakmat ikaskas o ti loko. Di mat cellphone na ti dumdumugan na. Nagkultitak man. Ay, pare George! Dakatiti parikot, tomboy. Itayak pa'y asaw-asaw ng dinak matikas kaso, pare. Kasanumat ngamin. Kati cellphone mo matidumdumugam. Sapay nagmayati sa mga cellphone. Pasensya kang, pare. Antang ngamin, katchat ko. Sino ngay manan? Rosie ka naman tinagan na. Isuka di tinang isuka tamkan ni Hazel, pare? Napintas ka na siksida ito'y, pare. Masidag ka, ay bagitak tilatawa na, pare. Masidag ka. Gata. Gata. Ay, nawawa. Kaisesin na laang data, pare. Talaga napintas, pare. Flawless. No, kailangan ka. Mabaling ka din nga video call talagan. Tapno makita tati tunggal maysa. Makapaumamat no audio call lang, Rosie. Amin, George. Adak iti pagtrabaho ita. Nakababain mat. Nabayagan na kachatnak. Nga maging gayta. Di mo lang tamot kayat nga video call ta. Sana bali, tadamat isisend ko ken kaaladawan ko. Katno inal daw pa nga gisendakan ka. Huwan mat yun di ha. Kat, kumusta mat di trabaho mga idita? Nasayat la tamat. Aglalo pa itata adante inspirasyon ko. Tapno aggagat. Sika talaga, bulaan nakmanan. Ala, umawag ak tumanan no sa anak abisi. Okay, agan anad ka dita. Asino mga tanti kasarsaritan ni Manong George iti cellphone na tatang? Tigayim na siguro ah. Ay nawaw, sa anak amamati ani tumboy ti kasarsarita na iti cellphone na tatang. Kat no nag-sweet da. Kan kita am ti isam ni Manong. Kasla na in love tatang. Ay huwag nagpasaw. San ka di kabibrik dalaan ken Hazel anobya na? Katuan, nag-break da gapo iti dakas nga aramid ni Manong. Adala nga ro din tinubyana. Kumkumpurmi pa'y laang mati kachachat na. Ay, talaga babaero na ita manong mo. Sobra tatang, mangibabain. Siyak pa yan ti ichat-chat dagiti babae aluklukon na. Ay, nakakaasila ang dagiti babae aluklukon na. Sapay nagpipintas da tatang. Saan lang aday ta? Adamot tan tinatalgad at trabaho da. Ay, abaw. Urayin na siguro nga ikan iti Diyos iti pagsangitan na. Santo agnakan ti kapsa mo. Ay nawaw, apa nagsakit ti panangkitam kanyak, hana? Asino man ang ti babae kasarsaritam iti cellphone mo, Manong George? Awanin ti bibiyang mo no asino man day siya babae? Naa, kabibrik yula ang kinimanang hisal. Ita, adaman ang ti baro a biktimam. Gagangay na Gwapo mo nga minda tao. Ay na Manong, di mo urayan ang makarmaka. Si kaki di mo hana. Karma adagos. Una, adun ti babae a pinangnamnama Manong.
Saan ka mat agwapo iti panagkunakket? Kung saan ka gwapo? Di awang ko mati mailaw an kanyak. Katawa pa'y lang ngamen. Kumusta kayo ngayon kani Rosie, pare George? Nasayat lang tamang, di na. Inabot no na. At tamanan, ti insent na aladawan na kanyak. Pudno? Wen, saan nga rin uma? 3 times a day mutan amang isend iti ladawan na kanyak. Kaslasan kay mata nagkit-kita iti personal, pare. Saan pa'y adan to? Sa bagay, saan mat-arash? Inampatag, kat adda ti komunikasyon mi pare. Wana, kat kasano, matuloy ta ka di amapan iti sigod a papananta, pare. Siyempre, pare. Manual daw mo tin asanta anap-napan iti dayje apar. Abay, na, kabaybayag ka amang ilokat iti ridaw, hana. Ay nawaw, tasi kapay ti makaungot akas ta manong. Amom lang arudan analamin dito luar. Di ka pa'y agyaman, talino katakpay lang ti ridaw, manong. Itimplan lang arud dito ka ba? Naa, si kamot ti makaamu manong. At dati klasik inton bigat, saan amabalin amapuyatak. Tak katawa pa'y akas ta. Kas kalaag balay ti kastangar aramid manong. No di mo kaya tagtimplay ti kabay. Iawid ko ni Rosie dito balay. Iti kasta. At da mga sikaso ka na. Diwan, kita ag ano maanusan na ti kasta nga ugali. Hello, Rosie. Apay adi mo sungsung batang ti awag ko, George. Pasensya kan Kariring ko lang. Narabyanak namin ang nagawin. No kasta, nag-overtime kayo manan iti pagtrabahuan niyo? Gusto ka, Rosie. Kanayon ti overtime may okay lang, ta doble mo ti bayad. Huwag matkit di makaornong ka adagos no kasta lang, George. Oo na. Makaorno ka dagos para iti kalay sa ta. Marugi ka man ako na kun, George. Abay, di mo ka di kayat ti makikalay sa kanya, Rosie. Ay, syempre, kayat ko Oh, malagayam. Alang nga ron, ang pakada ko na, dapat trabaho kita, Rosie. Una yan, ti kinaulbud mo manong George. Ay nawaw. Apay mananana. Bigbigatan akas na ka. Nangagko ti imbagam iti nobya manong. Inbagam ang nag-overtime kayo iti pagtrabahuam. Uray no ijay inuman mo ti nag-overtime, ma'am. Kasta talaga, ading ko. Ay na manong, nakakaasi dagiti babae nga ululbudam. Apay kung guwapo ako, may. Ay na. Di mo nga minan pakibiyangan ti love life ko, hana. Concern akla ang matking ka, manong. Iso aka na yun kaapalagipan. Saan ko akasapulan na kita palagip mo, hana? Ngamen, amok tar aramidag. Ay na, wow. Ay na, wow. Silpon mat ni Manong George ti nakaparabaw iti lamisaan, tatang. Nalipatan na, hana, anak ko. Sapay ado ti nag-miss call. Bayaan pa'y laang dita. Tay itiks nanto inton makaawin. At dati nalagip kong aramidak, tatang. Anya maninday ta, anak ko. Di mo ibaga apakibiyangam ti silpon na. Kasta talaga ti planok, tatang. Kita man no anya ti itsura day taro si anang isukatan nakin manang hisal? Uwan, tatang. Isukanukat tinangi-break kin manang hisal. Ti ko na ni Manong mo kanyak. At dati sa bale alalaki ni Hazel. Ay na, tatang, di upatpat siya ni Manong. Dayjay pay laang mat, analaing agulbaw. Jakmat malukatan ti silpon ni Manong George, tatang. Ngam kita am ti wallpaper na. Kasano ngayon dayta? Nalaing ni Manong George. Jakmatan mapugtuan no anya ti password ti cellphone na. Ngam kita am ti wallpaper na. Ladawan ti sexy a babae.
Ay nawaw. Deta siguro ni Rusay. Isumat lang ti kunak tatang. Nagpintas kan siksi magagayam. Aguray ka. Apay anak. Pasla nagapumot iti photolab da ito'y aladawan tatang. Photolab. Tayman usong application ita. Mabalin mo nga i-edit ti ladawan mo tatang. Anya? Magawid akong pare. Oh, saan ka makisyat, pare? Saanin pare? Nalipatan kami di silpong ko. Amang ano nag-miss call man ni Rosie. Ay, nawaw. Talaga nga in love kan iti DJ Arrosi, pare. Wala. Iti amin ang nagbalin biyak. Iso ti kapipintasan kin kasiksyang kadakwada. Saan lang ka dita? Napuda ko pa siya. Saan mo pahimat nakita iti personal, pare? Kasano nga iba nga manapudaw? Madlaw mo't kadagiti ladawan nga isesed na pare. Santay nga mo. No na-edit, tiladawan na, pare. Santay mo't nga eksperto. Si Kaki di mo't pare. Umapal ka lang siguro manan. Iso kasta ti bagbagam. Anya ko mati apalak ngay, pare George. Malakit din. Agawid kan, pare. Ang mga no makaungat ni Rosie, no saan mo nga maitchat. Narigatan, ang mga no i-break na kapay. Italaang man analagip ni Manong mo a Diyos, ti aglabahana anak ko. Adda siguro ti date na atatang. Nangagkukot nga agsarsarita da kini Rosie iti silpon na itay. Ano kasta? Desidido mo ni Manong mo kin Rosie? Dayta ti saan tay nga sigurado tatang. Ngam sapay la kumaa, taagbalbaliwan ni Manong. Nakakaasi dagiti babay alinukluko na. Uwan nga rod anak ko. Itap no makaasawa mo lang. Narigan no pagbalinan na nga ayam ti amin na babae. Husto kayo tatang. Inton kwan, isuntumat ti pagay-ayaman dagiti babae. Narigat ti makarma. Iso nga itapay lang. Panunutin na ko man dagiti bitod na. Agpasintro kita hana. Mapanak gumatang iti sapatos ko. An-anwam ti sapatos, Manong. Ay nawaw. Usarek Usarek no agdate kami kini Rosie. No kasta, desidido kan kin Manang Rosie, Manong. Depende Ay nawaw. Apay ngay adipindi, Manong. Kunak man no kunam adesidido kan kin kwa na. Depende lata Ungga. Pantayan mo't laang tipulo kan pantalon nga inlabak daya. Amang ano takawin da. Sapay branded dagi jay. Ala, siya kunti makamu, Manong. Nagtudaw. Iunag mo tapos saan ang mabasa. Wan ka di. Alagarog. Nagrubata ko. Tibilin ko. Di mo liplipatan. Wan ka di, danag mo na yan. Sigurado ka kadiya dito yung restaurant ayan ni Rosie, pare George? Wen. Di ko na nakanyakit. Bistida amaron tinsuot na. Awan mati makita ka nakabistida iti maron, pare. Sa pisaan nga grip reply. Ay sus, ang mga matnulino ko na ka lang. Naibagaan daw mo, George. Sino ka? Ay, siyak na ito ni Rosita. You can call me Rosie for short. Anya? Sige, pare. Sikan ti maka mo ang makisarita kan ko na. Urayan kalangan itiruar. Ay, saan di na? Dito ka lang. Kabaala mong dahita, pare George. Sige. Apa ya kasta tilangam, George? Kas na agner-nervyos ka matan. Imposible si ka ni Rosie. Ngamin, sa bali mo tilangam kadagiti latawan nga insesin mo kanya. Siksi mo, napintas day jay. Si kakit di met, George. Siyak ni Rosie.
Auntie ni Hazel nga ex mo. Dagiti ladawan nga isisend ko kan ka kat naka-photo lab ngamin. Ang sana bali, tanapimpintasak mo iti personal. Anya! Magawit na din Nakapagsarita kayo ka din ka ni Rosie? Uy, nalpasin. Nagpakadak mo't lang kinuha na. Apay nga rin dakas dati lang nga marimuar. Panagriknak na loko ak lang. Antimot gayam ni Hazel nga ex ko dahil Jay Rosie. Pinagay-ayaman dak lang pare. Anya? Saan lang nga dahil ta? Nakaputulab gayam dagiti lantawan nga insesed na kanyak. Karmam siguro day ta pare George. Kasanumat ngamin. Ado dagiti babaya linuklukom. Itatak ko na madisidido kan ni Rosie. Sikamat gayam tinaloko pare. Ita, amumat siguro ang tirik na ti maloko pare. Nagawid ka ba adagaws, George, anak ka? Wala man no, adak ti dityo kini Rose. Nalpasan tatang. Ay nawaw. Kaya pa akas tati lang mga. Kasla saan ka maanaragsak. Kasanuman ngamin tatang. Ay napasama kaya. Linuko na lang tatang. Anti maggayam ni Hazel da Jarosi. Anya? Anti ni Hazel nga ex mo tinakachat mo? Uwan tatang. Ay gayet tati bagbagakin ka anak ko. Tatang, seryoso ako kumakan ko na. Linuko. Pinangnamnaman aklang gayam. Puto lang matgayam amin, tatang. Ay, hapaw. Ni, ako pingin katawa kayo, tatang. Ay, ako. Nalaka ka lang maluklo ko, anak ko. Nagusar na lang iti puto lang. Namati ka mo tinatagaw. Hapaw. Di ba niya? Basta talaga tibiyag. Sigurado akas tamay tinarik na ni Hazel idilinukong. Ay nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan, no di mo kayat adakas ti pagbanagam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti-script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.